Kilangot kibasya akem haki pulit Jowai Police Station halor kajing sya asuba baki dan keti ban penyap ya open kre surong menta kidan hapo ke judicial custody. Hadin balakut kajing tokit ki pulit ne police custody ke basansngi ki pulit ke Jowai Police Station kilara biang ikini kilangot syaying bishar haka arterik ubana yayong bat kaying bishar kalarai bantian bishar ki haduk khat arsngi hapo judicial custody. Kini kilangot kibasya akem haki pulit halor kajing sya asuba don keti ban penyap ya open kre surong ubana mensngat kidai ume bantalang sambun dekhar bat uji mikendaj. La ban penken mau baya ume bantalang bat usambun dekhar la kem yaki haka arpuai terik ubana leber batang hadin shisgi bakila sya akem lalap ya kamet yap open kre na kajaka klau ha pemura kabahap hamauring keneng police station. Hadin pat layo kem ya uji mikendaj. Stay. Hah? Sabi.